Ntate bana ba se ba tonne mahlo pap. Tjhelete. Godin le ba kae ha ke ka tsona ha sama fa mo sa diona tšhelete sai ka speed tswang o le tšhelete some of the things I didn't understand when my mom did my Some of the things I do not understand, but when the Spirit of God tells me to do something, I will do it. Why? Why? I'm not operating with the mind of Zechariah that seeks understanding. Yeah, Zechariah. Understand. I just do. Next week. Family, bring your family. Bring your bank cards. Sarah skip. Ask us permission to the left. Got e o batle ka nkane tšhelete ke o batle ka nkane re tlotswa dintho tse baleisang tšhelete ke mosebetsi wa ka o tlotsa ntho tse atumetsang tšhelete ke go bona teneng oh my god ema ka motho se full dress so qala me magetse ntate moruti ho ya ka tsela eo ana hlalosa ka yona ebile re bitse datino kae I agree that thing. When I go to Katakala South Tower more. Assembly. What's on my chair? I'm so one of the young group. Okay. My getting to the head. Nedi to someone. Ibile ona go chileki no he, Kantas no he. In it was a itchy on a little phone ya high. So you keep on. Yo, he needs to someone. So come ili Mar TV. Eh, ngwana. Le ka mo ga mo ona na ditlapedi tse ding ebile nna ne ke nagana ke fungal. Le hloho mone. Hlona e tlhotlhoreya tjena. Ha ikama ya tlhotlhoreya. So magintsa matsogo Mauba. Aba o tlwaetse methoko ex ya hao. Jalo fihla mama. Ke o fa mo ba ke wala go gae. Wala go gae. E tlile go dali. Wana go gae ga tseba ba teng ba batjha. So ha le mo a dutse stulong. Ona se awe gore stulo sa dutseng sona se dutse pillow. Ena le pillow case ena le ya picture ya hao. Ya dinepe tse tharo. Ya dinepe tse tharo. Ne ke le matsatsi ka heavy flow. Hane ke ema mo di maga philo eo ka ke sa tla ke le matsatsing di thotsena le tsone di sa tla di le the way di leng ka teng o no butsisa we tse ke inwela o no jwala ona tswile hampe itse ha ema mo philo na ifuguletsa kwa ka metho ka molela ga o dutse mo hona le di pictures za Pastor Novs o nyekile ke no ga ka bogorala o re o bore a re ilo gona o nyekuwe ke wena ka ke noa ya gago Shaka Zulu nna go tle fela ha kena the next day a tla mosebetsi a re jo hinta don't nyekileng yona ke re maki a re o se ha ke sana menstruation le dintho tsa ntse go tseng a tlotsa ka manyeka mare le yana a ke ho hlile hloho jole hloho o hlalosa jwalo so no tjena ha re ya ka mole ka toilet ha di ne di fofore
ha di sa fofreha le mo ha di sa le kotsi ntate Ausi, e re Ke self-shine, no. re me ka motho. Re me ka motho. O tla ke le curious mara re tlwelle. Tshwara kelello ya hao. Re kelello. Kelello. A ko nthuse. A ko nthuse. O phamisa tumelo ya ka. Ho phamisa tumelo ya ka. Le ho dumela. Le ho dumela. Mehlolong. Mehlolong. Le ke sa understand. Le ha ke sa understand. Wa tswa ntate modimo, mbula mahlo. O ntse sa tlosa letsoho o lebele. Batho ba entse di-pledge, tlo di ntsheng. Ha bona entse pledge, tlo di ntsheng ka speed. Batho bana ba itse ba tlo ntsha pledge. Now, tlo go jwetse ntho. Let me tell you this thing. Ntate modimo a ba re, God said, therefore, Zakaria, Zechariah, tlo go kwa le molomo ska ba semong, o be semong, let me make you mute then. because Gokuba, o bua haholo. you speak a lot. Now, tlo go etse semong. Therefore, let me mute you. Ha o sa hlola o bua. You are no longer going to O speak fihlella ntho go jwetseng yona e etsang. until the manifestation of this thing that I've told you. Because Gokuba, o sokola o dumela. you are struggling to believe, Ane mehlolo. and miracles Ba tla batho ba dumelang. are for people that believe. Ntate motho wa Lesotho. Wena hitla. Tlo kwa. O hlaha kae? O motho wa Bloemfontein, o sebetsa kae? O etsang? Next. Hell man. Why le me etsa tjena? Why le me etsa tjena? Le tlo mo lokola. Le tlo mo lokola kre. A shara di kae? Le tlo mo lokola kre. Le tlo mo lokola kre. 1 2 3 4. Le tlo tsamaya kre. Le tsamaya. 1 2 3 4 5 6 7. Motselo o le ready. A ipikitla bo motselo a tswa le fela. Ka speed. O batla mosebetsi? Pikitla. Ipikitla. Shebisa matsoho. Fafatsa tswa itse. Hape. E re morana Jesu. Morena Jesu, Wena ntate. E re tsatsing. tsatsing lena Hlatswa sefahleho sa ke hlatswa sefahleho sa ka. sefahleho sa o ne se le tjena. No, ne se tjena, se bile tjena, ke sure ke 7 to 8 years no. A ke re wa tla bekeng e tlang. Eya ntate. Okay. Sheba batho ba. La bona sefahleho se se jwang. Ke itse nke oli a ipikitla. Anke letswai. Pikitla mahlo a hao ka lona. E re morana Jesu. Morena Jesu, Ke a e tlosa ntho e. ke tlosa thwete Ka lebitso la Jesu. ka lebitso la E Jesu. dutseng 8 years. E dutseng 8 years. Motshela hape oli bo motshela hape ka letswai. Le batla bona modimo. You want to witness God? Okay. Sana letswai. E re morana Jesu. Morena Jesu, Pele ke tloha mona. pele ke tloa mona, Le pele ke etswa. le pele ke tswa, O bua le phapang. o bona le phapang. Pikitla hape ntate. Qetile. Pele ke etswa mona. Eight years. Eya ntate. Ke bona mohlolo o tshosang. Thank you, Holy Spirit. Believer. Call in a miracle. Ema man, tlo bona. Fahleho sa hao ha se tjhese. Se etsang? Saloma no. Se a loma. Ha se loma. Amen. Beha matsoho hape. Mahlo. Pikitla.
o na le ditšhelete a ke ke mang ya o sietseng ditšhelete mara o di tsebe kapa wa tsebe ke tsebe motho Prophesy. o na le motho a o sietseng ditšhelete maretong janako ke tla bona next week o so ntse o tla ka sefatlhego se seng e seng seng o bontlela le banka tsa gago kgati tsa dibanka la e ka ba ke 00 but if o ka nagana go na le motho a o sietseng tšhelete ya neng a o rata gagolo o rata o tlhokaetse na o rata gagolo ke motho wa ntate na o rata mo gopole tlanang ntate Bebane a re tsamaeng but a re tšhentšheng dikelello so that ha ke tlo bua le ditšhelete ke bua le dintho tsa lona e just that ke sentse nako ka ntho a bua ka manyalo le ka banna le ka eng ne ke batla go tle le first scripture mo Elisha a createlang batho mehlolo yeo ba e batlang gore it is the responsibility yaka as a prophet to create a miracle for you and wena mosebetsi wa is to believe pulela mo prophet, that's all. Thank you, Jesus. There's no way modimo ka sebedisa o kwala ke khotsetsa batho bo visioning vision ntho tseno di etswa ka metšhini mare mona 2 minutes re na le batho ba re sileng ba busy no o tswile mosadi a tsamaya. I'm going to do next week o tle le family o tle le eng because le tlotsana tloba mpa o le ya tšhelete e tlotse ke tla o tlotsa next week e tlotse ka matsomo a bedi nka ke mangape a tla kwana tshwara moshimane wa ka a hle mona kopa o itlotse ka re wa itlotsa ka tlong ke mantlo mphe itse ka speed mphe monelo ao ka speed swara mphe monelo ka speed tlisa something ka speed lona be le ntshenyetsana kore potlaka mphe monelo a o sa tshwere le phone ka re ka bompha tšhelete o tlo le nsebodisa o itlotse hloo mmeleng a qetile phamise skipo wena o itlotse mmeleng motle kwa so nchebe o tlole matsoche mo tlole tšhelete tsa o ke tse a ise sefatlhego tšhelete 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 pikitlo tšhelete mpele matso a mabedi ke kopa le neele se ke la tla le sa neele se ka batla go sa tshwara mmele ei tšhelete ntate tšhelete motshwara ipikitle o itlotse ei motshwarele
gore tšhelete